Na Zerpu smo, na jednoj od mnogobrojnih šoderica, kraj poznate Koprivničke šoderice. Lovit ćemo šarane i amure i lovit ćemo u jednim zanimljivim uvjetima. Ovdje je jako puno patrijastih somića, patuljana, cvergla, kako ih ko već naziva. Znači oni jako otežavaju ribolov. Gotovo je nemoguće loviti sa standardnim bojilama, standardnom prihranom, na način na koji smo navikli loviti. Velike ribe, to ovdje ne ide, to ovdje ne pali, jer jednostavno zabačena bojila ne traje u vodi više od 10 do 15 minuta, ako i toliko izdrži uopće, ne. Jer to su ogromna jata patuljana koja napadnu jednu bojilu, jednostavno je smrve u tih nekoliko minuta. Ja sam imao to prilike gledati podvodno kako izgleda i to izgleda stvarno grozno. Ali šta je bit svega? Znači, mi ćemo sad probati malo doskočiti tom mnoštvu patuljana i između svih njih na načine koje smo već predvidjeli za ovaj ribolov uloviti šarana, uloviti amura. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Znači, lovit ćemo tajgernutom, kukuruzom, upravo s onim sa čim hranimo. Sa onim što patuljani u najčešćim slučajevima ne jedu. Mada se dogodi i da se patuljan ulovi i na tajgernut i na kukuruz, ali to je vrlo rijetko. Znači, lovit ćemo upravo s onim sa čim hranimo, probati izbjeći njih i uloviti pokoju lijepu ribu. On toliko dobro gađa da bi trebao na raketnoj postaji raditi. Denis je svaka čast, pravi si. Evo, tu smo Denis Posavac, tu sam ja i tu je glavni ribočuvar, dečko koji je od osnutka ovog jezera u Lovi i pusti sudjelovao u njegovoj organizaciji, u brizi za prirodu, kao ribočuvar u nadzoru i tako dalje, Denis Golubić. Evo, nas trojica ćemo u ovom periodu probati nešto uloviti. Tajger, spužvica, tajger i jedan sasvim zadovoljavajući mamac za šarana i za amura. U ovim uvjetima gdje ima strahovito puno patuljana, ovo je jedan odličan univerzalni mamac. I upravo složen na ovaj način. Znači, praktički mijenja jednu Snjegović kombinaciju s bojilama. Evo, ovo je jedan Snjegović tajger. Krasan griz, krasan. 10 minuta poslije zabacivanja. Neumorani. Dosta je bilo. Još bi on. Krasan šaran, stvarno krasan.
Evo, krasno. Znači, 2 zrna tajgera između spužice. Znači, jedan od načina da se izborimo protiv patuljana, kojih je ovdje, nažalost, najezda. Ima još nekih sistema koje ćemo predstaviti, ja se nadam, uz neke druge ribe. Eto, tajgera ćemo malo obrezati, jer naravno zbog recesije nemamo za cijeli. Znači, jedno zrno kukuruza i pola tajgera na sistem. Čuj, uvijek štednja. Malo skratiti dlaku. Tako. To. Uspio sam ga. Zadnji čas sam ga izvukao iz trave. Znači, primio je odmah poslije same izmjene sistema, znači evo, i odmah u travu. U zadnji čas sam ga uspio izvući van. To je vrlo dobro. Malo ćemo ga poplahnut. Eto. Kao ovoga. Sitan, ali dinamitan. Znači došao nam je na 2 zrna tajgera. Znači tajger i malo smo stavili između jednu malu spužicu i još jedan tajger. Evo. Pokazalo se vrlo dobro. Idemo po još jednoga. Najmanje. Da. Se malo bavi hortikulturom. Ajde mali. Koliko to snage ima? Evo, kukuruz i tajger iz prihrane.